elihle njengelanga. Zikhona izinto esidlule kuzo nesigqithisa ligama. Ikhona iminambi emibekiwe nesidlulisa igama. Alikho igama elihle njengelakhe. Alikho. 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 Alikho-ke. Alikho. Glory to Jesus. Yeah, yeah, yeah. Alikho. Aphakama amazulu ephakameli impilo yami. Aphakama ephakamela ephakamela
uyabulisa emva kwemini. Haleluya. Dada wethu General nomama, msisi wakhe nomama, ulutsha lonke bangcwele ngondiyanicalulanga ixesha lam selifutshane. Kodwa ndiyathanda ukumbonga uThixo onenceba ongazange ayidlule neyami impilo, athi umhlabelelo ndisemutsha thambo lenhliziyo yami, nam ndenzelwe inceba ndingayifanelanga, ndangeniswa bukumkanini bukaThixo. Emva kwemini nje ambalwa amazwi nawo, kodwa bendithanda sithatha amabhayibheli. Ngizothetha kafutshane ngoba apha ekukholweni kukhona into abantu baye bakujonga ukuthi uzokholwa uma sofikelwa zizinto ube kweyiphi indawo. Kodwa ndiyathanda ke sithathe iBhayibheli, Incwadi kaJobe, uYobi chapter number 19 verse number 25, 26 and 27. Sivala amaBhayibheli. Cela sithathe lama verse nje. Andiyazi amalala bungenonisiza mfowethu nje ngesizulu kuqala. Verse number 25. Chapter 19 verse number 25. Yebo. Kepha mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami khona, ekupheleni uyakuma othulini. Nalapho sesishabalela isikhumba sami, ngiyakumbuka uNkulunkulu, ngikhululekile enyameni yami. Engiyakumbona uqobo lwami, amehlo ami ayakumbona. Cela underline lapho, engiyakumbona uqobo lukababa lwami. Qhubeka mfowethu. Amehlo ami ayakumbona, kungabi njengomfokazi. Okuphakathi kwami kuyakuphela esifubeni sami. Siyabonga mfowethu. Verse 25. Kepha ndiyazi ukuba umhlawuleli wami uhleli, emva kokuphela uyakusuka eme phezu kothuli lwehlabathi. Emveni kokuba ulusu lwami ludlavulelwa nje, ingasekho inyama yami, ngiyakumbona uThixo. Endiyakuzibonela mna ngokwami, amehlo ami ambone, ingabi kumbi. Ziyaphelelwa izinto zami ngaphakathi kwami. Ukuba nithi simsukela ngani na, ingcambi yaloo nto ifundelwe kuni. Lunguphalani liphela. Ngifuna nje lamavesi amathathu sithandaze ngawo. Dada uSathane thethe phakathi kwabantu abatsha. Enhlizweni yami uphakama lamazwi. Le ncwadi ibhalwa nguYobi. Elithi iBhayibheli, uYobi lo wayekhona before Abraham. Amen. Kuthiwa uYobi lo akayena wesizwe sika-Israyeli. uYobi akazananga noThixo.
uYobhi ukhulele esizweni sakubo bekhonza uThixo babo kwabo, babephila ngendlela zabo kwabo. Kodwa le ndoda yaba nenyweba yokuva nguThixo ophilayo. Elithi iBhayibheli ayinyulwanga yona nguThixo, kodwa yona yonyula uThixo. Lithi iBhayibheli uYobhi lo uyindoda apha eyaba nethamsanqa lokuphila 900 years. 900 years. uThixo wasebona ukuthi le ndoda uba ingenzeka ifike ku-1000 years kuyabe kuzalisekiswa imihla, athi uJesu iminyaka liwaka ifana nosuku olulodwa. Wasebona ukuthi uThixo le ndoda izofikelela kwindawo apho uThixo athi isegqibile usuku lwalo, yasehamba emhlabeni. Kodwa bamba lithi iBhayibheli le ndoda enguJobhi yayindoda eyathi uma isenyula uThixo yasimisela ukuhamba noThixo ngokugqibeleleyo. Le ndoda yayindoda eyayimoyika uThixo, yathi noma isenza yayingenzi noma yini ngoba yayisoyika uThixo. Kanti le nto eyenzayo le ndoda inothisiwe ezulwini ukuthi kunale ndoda, kanti akugcinanga ezulwini. noSathane usayibonile ukuthi kukhona le ndoda ehamba ngokugqibeleleyo. Lithi iBhayibheli asukuma amazulu, sasukuma isoko, kufuneka kuthathwe inyathelo. Nangumuntu ehamba ngokoyika uThixo, ehamba ngokugqibeleleyo. Kuthiwa uthe uThixo bamba umhlangano, wafika uSathane. Uthe mayifika uSathane engena, wabuza uThixo ukuthi kanti wena uvelaphi? Yathi le ndoda ndivele kuhamba hambeni, nisakhona bangcwele, ndivele kuthutha-thutheni. Uyabuza umqalile na umkhonzi wami uYobhi, othi yena kungenxa yoba wena Thixo umbiyela, ngoba la ndoda yathi xa ibona ukuthi ihamba ngokugqibeleleyo uThixo wayibiyela. Lithi iBhayibheli abantwana bakaYobhi andisazuzibala into wayenazo, ngoba ezinto wazifumana ngenxa yokuhamba noThixo. Lithi iBhayibheli abantwana bakhe babengafuni ukumkhonza uThixo, babeyolela ukuthi utata wethu ungumkhonzi kaThixo, kodwa thina sizovezwe lakokwethu. Ngoba kuyenzeka bangcwele uthatha ukukholwa, kanti uthatha ukukholwa nje uwedwa. Bakuvukela babobweni bafuna ukuqonda lento yakho, kanti kufuneka wena ume kuze kuyonothisa isihoko ukuthi kunomuntu oluhlobo oluthile olungahambi nje noma ikanjani. Izulu liqwala ezulwini, kuthiwa yeyi bakhona abantu emhlabeni bayakhonza, kodwa there is someone ongakhonzi njengoba kukhonzwa. Lithi iBhayibheli uYobhi, andiyazi noba tata mhlawumbi ndizothetha le nto ethethwa apha emhlanganweni namhlanje, ndiyazi sendafaka efikelwa luvalo, kodwa kuthi andiyithethe le nto. Kuyenzeka abazalwane bakhonza uThixo, kanti bakhonza uThixo wasegospel, abamfunanga uThixo ozoba luhlobo uthi uma ungababona abazalwane athethe nawe, kanti ngesikhathi kuthetha uThixo uSathane ubukile
abantwana bakaYobe kuthi ababesenza amadini bahambe bayokwenza amadini, kodwa kukhona into eyayichukumisa uThixo ngabantwana bakaYobe. Wayithi uYobe uma esiya phambi koThixo ayothi, Thixo ndiza phambi kwakho ngenxa yabantwana bami, andazi ukuthi bakone kanjani, kodwa ndiza kuwe ndiphethe umnikelo. Lo mnikelo noma bebone ntoni Nkosi, ngicela ungisize ungabatshabalalisi. Lithi iBhayibheli uThixo wayesohlulwa nje uYobe ukuthi uYobe noma wayesenzani wayekwazi ukuthetha noThixo, babevana noThixo. Ile nto yenza ukuthi siwoko singonwabi, ukuthi ngeke kube khona umuntu emhlabeni akhonza uThixo akwazi ukuhlangana namazulu ngale ndlela. Wafika kubantu umhlangano uthi, mamela Thixo, le ndoda ayikukhonzi ngoba ikukhonza, ikukhonza ngoba wena unezinto oyinike zona. Uba ungaze kwenzeka uthathe izinto ususe ungayibona le ndoda into eyiyo, kanti akazi ukuthi uThixo usenezinto azaziyo ezingaziwa. Hayi bangcwele nisekhona angazaziyo uYobe ukuthi siyaziwa. Nisekhona zikhona izinto abangcwele uthi uma ukhonza uThixo kanti sowusaziwa esihogweni, sowusaziwa ezulwini, kufuneka ume endaweni yokuma athi noma uSathane ezama ukukubanga kodwa angabi nayo indlela yokungena. Uvelaphi wena ekuhamba hambeni umqalile na? Kungenxa yoba wena umbiyele, thatha into zakho uzoyibona into ayiyo. Lithi iBhayibheli uThixo wathetha noSathane bavunyelwana, uJobe akekho. Kodwa kulungile, iyakuya kodwa usumsize umphefumulo ungawuchukumisi. Bamba ngesikhathi uThixo athi uzuncede ngomphefumulo abantwana babalwanga, ngesikhathi uzuncede ngomphefumulo imfuyo yakhe ayibalwanga, ngesikhathi athi uncede ngomphefumulo yonke indawo yenayo ayibalwanga, which means uThixo wavumelana noSathane. Phefumulo wakhe uphuma uSathane waya kuYobe. Uma efika kuYobe eqala emphatha, uYobe akakhanga yazi ukuthi kunesivumelwano. Sikhona izinto abayigcwele zethu mazisehlela sicinge thina ukuthi noba uThixo usifulathele, kanti uThixo uvumelene noSathane ukuthi akasondele kuwe. Ngesikhathi athi akasondele akathembanga wena, wethemba into kuwe ukuthi into kuwe ngeke ivume ukuthi ungene esihogweni. Waqala uYobe kwangena izigidimi zilandelelana, abantwana bakho, imfuyo yakho, yonke into ishabalele. Kodwa le ndoda, lithi iBhayibheli lami, ayizange isuke kuThixo, yahlala noma imeko kungasemnandana, yahlala noma isivu ukuthi ubuhlungu, kodwa yathi ndizohlala. Kuyenzeka umzalwane ahlelwe izinto abe seyithatha isigqibo athi uma kunje ukukholwa kungcono ndinikele umva ndikushiye ukukholwa, kanti akazi ukuthi ngesikhathi esuka ushiye intsikelelo yakhe. Lalela uThixo thetha noDaniyeli esathandaza 21 days, uthi lalela Daniyeli, ngelanga owanikela
inhliziyo yakho eqondeni amazwi thisa ngenxa yamazwi akho. Now Daniel, wena yima endaweni yokuma, ngoba uba ukhe wasuka akwazi ukuthi kuzokwenzekani ngale. Le ndoda yahlala isiva ukuthi inyama yayo akusemnandanga, emphefumulweni akusemnandanga, kodwa yathi le ndoda ngeke kamsiya uSmayathe. Lithi iBhayibheli kwangenelela abahamba naye, ngoba kuyenzeka ngesinye isikhathi ulahlwe ngaba bebesondele kuwe. Bahlobo bakho akunikela umva, uma ukhala kungabikho umuntu okuthuthuzelayo. Ithi iBhayibheli, babhala incwadi abazalwane, silandelelane. Ndiyakhumbula uElifas, omunye wabazalwane wabhala incwadi, wathi mamela Yophi, wena uxabene noThixo, umuntu ohamba noThixo akabi kule meko. Lalelani bangcwele, zikhona imeko lapho thina sithi masisehlelwa zizinto sifuna ukuyeka ukukholwa, kanti uThixo ufuna siphase izinto. Once siphase izinto siyakwazi uyoma phambi koThixo sithi sohlulile. Lalela kuhle kwale ndoda uDavide elithi iBhayibheli yathi uma esohlula ibherene ngonyama yakwazi ukuyoma phambi koSawuli, yathi lalela Sawuli, mina kade ngisehlathini, mina kade ngisenhle, kodwa makufika ibherene ngonyama ngasibulala. Lalela intwana zoyisaba uThixo uthi uyohlulile. Lithi iBhayibheli, uElifas ubhala le ncwadi, Yophi yenza ubuhlobo naye mfowethu, ube noxolo ngalonto ozelwa kokulungileyo. Ithi le ndoda uma imjonga yabona ukuthi akayazi into ekuye, ngoba kuyenzeka abanye bazokusizela bavelane nawe kanti abazi ukuthi wena umiphi noThixo wakho. Ingakho kudingeka ukuthi lo nalo angayami ngamuntu endlini kaThixo, kodwa lo nalo ayincike kuThixo omaziyo, ngoba ubakhe wathi wancika kuThixo omaziyo, umemeza yena esezulwini. Elithi iBhayibheli eyakhe indlebe iphezu kwamalungisa. The moment ukhala izulu liyaresponda, lithi ukhona umuntu akhalayo engesisikalo asanosomuntu nje, kodwa umuntu owahlukile kubantu. Ithi iBhayibheli masekungenelela unkosikazi wakhe ethi baba, kanti inkathazo yiphi na? Angebi lo Thixo ingxaki kuwe, ubingemthuki kube kanye ufe. Uthi lo tata, lalela nkosikazi wena uthetha njengesidenge. Hayi bazalwane sekhona, awusona isidenge, but uthetha njengesidenge, ngoba thina silindela ngokuhle kodwa kuThixo, kodwa nokubi sikulindele. Yatsho le ndoda isiva ukuthi amathumba asehlasela inyama yakhe. Le ndoda ayisenabani usondelayo kuyo. Le ndoda ayisendoda yaseziko. Haleluya. Hlala elithuthwini, kanti izulu ngesikhathi ehlaselwa ngamathumba, izulu libhizi nomphefumulo. Lithi umphefumulo wakhe noma ngenzekani enyameni yakhe, kodwa umphefumulo wakhe ungakhulingwe. Nkosi yami uthini lo mhlabelelo? Athi asisaye kufeni. Le ndoda isisiva ukuthi noma inyama yami ihlafukile, kodwa ndiyeva ukuthi andiye kufeni. Noma abahlobo bami bengisiyile, kodwa ndiye kufeni. Noma unkosikazi wami esendilahlile, kodwa mina ngeke ngavuma, ngaya kufeni. Lalela mkho
umkhonza uThixo kunene usathana namadimoni akhe onke ahloniphe. Mkhonza uThixo, izulu nengelosi zithi nalu hlobo olufunekayo ngoba bakhona abantu abakhonza uThixo kanti bakhonzela abantu. Wathi ube ukhe wohluka wathi kufuna ukhonza uthi ayisuwoko sinothise ukuthi mina ngiyelo suwoko. Lungeze verse number 25. Mfowethu sendiyahlala fa. Ke mna ndiyazi ukuba umhlawuleli wam uhleli. La ndoda seyifikelele ke kundaba yakwazi ukuthi noma ndingahlupheka ngoluphi uhlobo kodwa wami. Mamelani bagcwele, not owenkonzo kodwa owami. I know my Redeemer lives. Noma imeko yami ngaloluphi uhlobo kodwa wami. Uthi abafundi bakaYesu bebona abafundi bakaJohane bethandaza bathi, Yesu ubungesifundisi nathi ukuthandaza ngoba sibabonile abafundi bakaJohane bethandaza kodwa thina awuzange usifundise. Uthi uYesu mayithethe nabulamelane anothi manithandaza bawo, which means uThixo utata wakho, uThixo uya kuye as your father, uyothetha naye. Yena uThixo okulahlela ngaphansi. Lithi iBhayibheli ngiyaqika okunene ukuthi uThixo lo akamkhethi wabusobantu akuthatha kusema uphuma kwayiphi ifamily kodwa yena akakhethi. Yes. Owami umhlawuleli uhleli noma ingangathi ndidlavukile inyama kodwa wami umhlawuleli, noma ingangathi bayamthuka abantu kodwa wami umhlawuleli, ingangathi ndeswele kodwa wami umhlawuleli, ingangathi akulaleke ebusuku kodwa wami uzosukela. Uzosukela. Lalela mntaka baba, ungenze usesesimeni sokushica noma sokushiya uThixo ngenxa yezinto ezikwehlele, kodwa bengizokuxelela namhlanje uyaphila. Owayekhona uyaphila, usazoba khona. Nguye lo elithi iBhayibheli wavula indlela elwandle. Uma ngaba wakwazi ukuvula indlela elwandle beqatshelwe yintoni kuwe? Uba wakwazi ukufika ehlane kungekho kudla waletha ukudla beqatshelwe yini kuwe? Ngoba yena uyaphila. Yazi awami umhlawuleli. Wami umhlawuleli. Funda. Yena nakule meko usazopha
uzokosulwa, ihlobo zakho zisazosondela sizobuka lo Thixo athi uDavide mayithetha ngaye athi uyanilungiselela isithebe phambi kwababandezeli bami ngesikhathi kudekwa itafile. Baninzi abantu ababukele, abantu Nkosi yami, abantu abathi sizokhe sibone, kodwa uma sowungena etafuleni bambalwa abazothi ibinyani nakanti leyo. Abanye sebelangazelela ukungena kanti abazi ukuthi uqale kwadekwa itafile. Ngesikhathi kudekwa akubanga mnandi, ngesikhathi kudekwa unembhizo sile, ngesikhathi kudekwa kukhona incitho yenziweyo kanti kuyalungiswa. Lalela uJosi Nkosi yamakhosi nayo yasilungiselela. Owami umhleli uyaphila, uzakuma othulini lomhlaba, uzakuma. uyasukela phezu kothuli lwehlabathi emveni kokuba ulusu loludla vulelwanje. Hayi lwanje ulusu lwami Ingasekho inyama yami, ndiyakumbona uThixo. Endiye kuzibonela mna ngoku. Bazalwane, ngifuna ukubona abantu, Amehlo ami abona. ngifuna ukubona i-African Gospel Church noma ngifuna ukubona yena. Abanye bosala befaka sile, basumayele bona, hlale boya, wobulungele abanye bosala, abanye. Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Abanye bosala, bosala bona, abanye linothisi ukuthi ukhona uhlobo, khona uhlobo, khona abakhonzela uku-impressa enkonzweni, akhiphe izinto zonke ufuna uku-impressa. Kulungile konke oko kodwa ingaba wena uyakubona na? Owami, 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 lento yeyakho, alento ekuwe yeyakho, ngeke ngikwazi ukuyihlutha yakho. Mele ukuthi umkhonze, bazalwane sekhona kodwa umkhonzi even endlini kaThixo baze bathi ingathi umkhonzi ngathi umbonile. Lalela uthi uMoses uthi akuba mkhulu akavumanga ukubizwa ngokuba ungunyana wentombi kaFaro enyula ukuhlupheka kanye nabantwana bakaThixo unobathamle. Isono usi-enjoya for few minutes, zibuye izinto kube ngasungacima, kube ngasacima into kodwa ihleli into ukuthi ungenzile. Kodwa khona
abantu uJesu athi yena usazophakama nakule meko yakho usazophakama babona abantu ukuthi ukhonza uThixo ophilileyo ngibonge uJehova phefumlo hawu bonke haleluya sizothandaza lamazwi athethwa yile ndoda uJobi uwathetha emveni kwesiganeko uwathetha kuqhubeka isiganeko uwathetha emveni kwesiqhotho uwathetha kunetha isiqhotho uwathetha kusazonetha kwathi nje khona kuye akamlibalanga umhlawuleli noma simbethile ewe nami ndiyavuma naye uyavuma simbethile izinto izolo ufelwe ngabantwana izolo ufelwe yimfuyo izolo ube namathumba izolo unamathumba namhlanje usaqhubeka namathumba kwathi yabazi umhlawuleli 20 years ago ndiyamazi umhlawuleli bathi abantu xa bebethwa sizinto bamlibala umhlawuleli awu sizokhunjuzwa bese simlibele ukuthi kanti sihlupheka kangaka nje kanti usekhona umhlawuleli kanti izinto zethu sisibhedela nje kanti ukhona umhlawuleli phakama Nkosi yezulu phakama Nkosi yezulu uwamamele livala amehlo ngoba wayesosithenga wayesoba ngumhlawuleli wethu ngegazi lakhe silapho nje sahlawulelwa yonke into esiyenzayo sesihlawulelwe ityala lethu selibhathelwe alibonge igama lenkosi mamela
yabo sinayo umhlawuleli into la bese simkhohliwe andithethi nomuntu ongekamfumani ndithetha nabantu abakhunjuzwa ngomhlawuleli abanayo umhlawuleli amena namhlanje ndicela sizothatha into zethu kumhlawuleli kusho wathi omnye umfo ekhwaza eqangaza wathi yesu nyama kaDavide ndenzela inceba ubungenoze uzothi inkosi awunayo imali okuya esikolweni kunyaka ozayo ubungenoze uthi mhlawuleli ihlawula imali yesikolo abantwana bakho bashaya insangu bashaya drugs bashaya basela utshwala ubungenoza na uthi ngicela uhlawulela abantwana babo isivi mawaplaya zithathwa zifakwa emgomeni ubungenoza na uthi Nkosi igazi lakho ukuthi lahlawula zonke izinto abantu bayanyobe emsebenzini mna Nkosi igazi lakho manje ndinyobele emsebenzini bakhuluma igazi lakho Nkosi ubungenoza phambili wena emsebenzini kudala ufuna ipromotion ayenzeki kodwa naku umhlawuleli okwazi ukwenza zonke izinto beningayenza ngaphambili na nithi nami mhlawuleli sininzi izinto ezindibethileyo sininzi izinto ezindibethayo kuyaphethe bomini bami ayikho into ehamba kakuhle kodwa kuthi umhlawuleli wami uhleli Nkosi ndenzela inceba ngicela nihambelise lezi zinto bazothandazela ndifuna abantu abathi Nkosi uyazazi ingxaki zami utatome ngaphambili sikhona ngasivelelanga kodwa wena Nkosi uyakwazi ndikudingayo esibhedlela kuthiwe wena uzawufa ubungenoza nakumhlawuleli uthi Nkosi ndicela nakule case umhlawuleli ndithi phakama Nkosi yezulu Jesus phakama Nkosi yezulu uwegamele wenzeni ngayo ukungena ucela umhlawuleli akumanejele imali yakho umzi wakho udlakadlaka uthi uyakha uyawa ifamily yakho ikheke phakathi kuyaqatshanwa beningenoza kumhlawuleli ngoba uma ingena emzini ungena kuliwa athi kungena wenza umsebenzi mhlawuleli wami uhleli bakhona abahlawulela abafileyo ngenye imini wathi mababize kwabo umhlawuleli babiza alashidini bathi mamelani ngesibizo wethu umhlawuleli kusho babiza kanye wehla umlilo wasezulwini sihamba nomlilo sihamba nefihlakalo cela uhlabele utathabaze ngaphambili sibathandazele ngegama lenkosi uJesu dosuka ndiye kuye ngiyakuye akumsi disi wami basuka gosuka basuka ngiye kuye ngiyakuye akumsi disi basuka
Thixo wethu onamandla onke, sibulela kakhulu kuwe Somandla. Sibulela uthando lwakho lungaka. Sibulela ubele bakho bungaka. Sibulela ukusihlonipha kangaka. Thixo wethu onamandla onke, sithe Nkosi moyingcwele kaliwaka kuwe Thixo wethu. Ngoba Nkosi asikambona omhle uThixo njengawe kangaka. Moya oyingcwele egameni lika Yesu sibulela kakhulu ke Thixo wethu. Insikelelo ozuyise kule ndawo Thixo wami onamandla, moya ingcwele zonke izinto othembise ngazo ezwini lakho Thixo wethu onamandla, siyazi ukuthi seluzenzile. Moya waphakade nguwe ozaziyo izidingo zabantwana bakho ngabanye ebebeme kule ndawo Thixo wami othandekayo, kugcwele ke enhliziyweni yethu. Anginanto esandleni ngizamika kukhona, anginanto esandleni ngizamika kukhona, anginanto esandleni ngizamika kukhona.